chairman le Nimir committee session committee le an judge te sing saram ta mingin chebai bu chawa ming hi za zo dia na ania when you are present to the NCR organic pineapple processing plant ini NCR pineapple organic processing plant thiếu tụng te na quý han soya nếu cho rang le che ver kwa la quý thấy chính tu te man man zo le red mu man de na quý thấy ran na asiam sa khang nếu cho rang le che ver kwa te zo na mu man nei lo chung ma tam tak ta nei zo na tha asiam sa anga nếu cho rang le che ver kwa chung ram takin kum tin alon pa chin na sa takin na te manga hi environment hum haldan te po ma so na sa takani do na ni NCR pineapple processing plant hian New South Wales le che ver kwa mai ni lo Mizoram hum sang sanga ni kun na tu te la wi dei tu te ta ni so na tam tak asiam sa don bokani NCR pineapple processing plant hian kun no la ka tu ra Mizoram GSDP na sa takina ti kun don bokani project chor tu za New South Wales sial ho ko hai Charam Rumtan Bangtang Rial Tei Songtai Kual Te Mizoram mun sang sang ko te jing tu te nia eta hian kwa pakwa han sele kan point out bi kan ne ya eng hi lai kan ko nai vai te te ya la ko te jing tu te le tu na in na mang mek te an nia heng ba hian Mizoram mun sang sang la ko te hi an jing na sa me ya ten zol a te ke tu ma te le mun sang sang a tam tak tak ina jing atin na begin sial ho bi ki lai be a nei taman ne tu na ko hian project khan siam be ba mun tak takin an select lo lau mai chu mi te ni bang chuan hetai tang to a hianin pineapple processing plant hi a om hi kan ma mo le ni ti kha alan ti chiam ve o me ko tang project an chor da tu tui cha ko swen si ko thang thang sung ko e zon na mu man nei lo e na bo me ke ta nei zon na mu mal la siam sak to na ko thang thang ko tang na sa takin ma son ka do bo kani e zon na mu man nei lo wa nga pathian le tang lo thil ti chin te la zo chin ten la wi thei wan siam min e zon na mu mal ne na heng hian so ne sang sang te a ti ten pa don bo kani te thei na ba ma fa te zin na sa ma zin ti thei lo chung ko tam takin NCR pineapple plant aba ngin an fa te zin na sa so ka an zin ti thei ya e hi ko tang le Mizoram kum tan bi ma son na sa ta ani do ni shifting cultivation kan practice na sa me ma Mizoram a hian lo ni mun sang sang kum tin kan va dar chung chu kan huan het kan ne ya ku the thal na mu ma long chuan khang song song kha kan kum pel thei do na tin lo wa ku ba ma flight kan set an chiang chi te ko kha la wi thei plan kan ne hona ma chuan in kan se au kan kum pel thei tu ra kan ngai ni ko ta sum le pa din na lo si o ma chu huna chuan broadband internet connection ko ti ni chang tung tang kan nei pa thei do na ni broadband internet connection te kan ti lama na ku te ne kai kai thai lo fel tiu mấy thế mà lo chu tu nang la chu internet tha hi kan ma mo to internet tha lo chuan in kan om thei to lo ni voina kan hun kan tu nge ko ni mina selection committee result siama chu min hu lo kan lo the be ke ni kham ka internet sa na thai na ni ya chu mi ne thei tu chuan in kan economic din hun kan bo san ko ta ngai ani project ni na din hun im chang NCR pineapple processing plant hi na ku thei atanga pineapple powder siam na tu ani factory area zong hi 500 square meters ani ya main factory operation hi 240 square meters ani ya ni tin tu mo hi 20,000 liters ani ya ko nun lai ka re mo za thi 20 kilovolt ampere ani factory panna kong main road atangin metal som thum ma tu ani ya da ga ka da ku thei 2 liter sanga pineapple powder asian thei bokani manufacturing process hi a process a ka dan do tan ya na kina ti asin kana soi don thawa pakhan na washing lo tanga kamia factory amun puya kan aron thian dira khan sip ka tu me chum zo crushing an tia a ti ke le asor na khan ya chum zo chuan storage a kala ngatin storage a kal lo ko hianin aron thian dem na chuan drying a khan a kal thenga do na chum zo packing parukna marketing financial aspect of the project land and building a hianin 15 lakh ania
plant and machinery 53 lakh, power and water 15 lakh, miscellaneous assets 4 lakh, preliminary and pre-operative expenses are 6 lakh, working capital 4, commencement of the business in first year, and then come from 7 lakh to the total project cost 1 crore. Details of the investment, land and building car, ahun, zosa, ani vangin, like, to go my own home car, like, make to run the young, to that 15 car and post saya. The total area here 240 square meters, and he has a zone car. So, I mean, a building estimate of 25 and he assumes a building, a man from zone, Alan, and the other, as your zone. Site elevation ani a process na mahanga do nila washing and preparation 3.5 lakh manania lower tanga aron potential ka tayan unload less silfina hun ania mizo ka thai ta ki aro material no ka bangin silfa hi ngai na ko me na ke ka ko thai ko hi ya ko mo ko ani crushing Swiss extractor dia hi resource na ania 7 lakh ania pakhat turan ni hian data kata cases ali na bite so manani storage tank 15 lakh ania tan pasteurizer ania ahi tu te abi se tu te ka tiang be na ka ami tank a ke ma liter sing khat alengani spray dryer 24 lakh ania hi panga ngai dona pakatian dar kata liter songa spray dero ni automatic taking machine 3 lakh ania hi machine binai dia saranga patek mom bati divela ba dia mai lo kan automatic in finish packing hi ami kon mang yan ti do ni power and water 15 lakh kan ta hian water tank hi 5,000 liters ania pakata aya chuanin current hi 30 kilovolt ampere 3 phase transformer pakata ai dona din current on la hianin generator 30 kVA di generator kha ai don boka din kan factory siam na mun tu hi tui pam ngai lo achaka tui thiam din han pipe na me thi kha ania wangin tui pam ma se so kha lo tin current hi 11 kV line na dang la mai tu ani don boka current on chuan in generator hi man tu ani miscellaneous assets 4 lakh tui lam na pipe te furniture te storage spec chuan an tiang chi ata ne tu lama ma tan 4 lakh kha kan bo manani preliminary and pre-operative expenses 6 lakh consultation fee te registration fee te le abutan nan te le tu lama tan no ki an bo mana working capital requirement 7 lakh raw material la form nan te packing materials la nan te finished goods stock nan te works expenses tan te mamon ya ta hen no sa bi ho manani manpower requirement kami kan project a ka wana khanin employment generate kha ang employment mo ka ne ta yanin kami a factory mo da ko yan mi career thok tu ka career no ai do na khana chuanin plant operators pakhatan ya hei monthly salary hi cheng sang ko kan ya skills workers hi pakhat ania semi skilled workers pakhni helpers pakhni clerk pakhat salesman pakhat ai bokani registration details MSME micro small medium enterprise ania MSME ka pineapple powder siam so tu kan ni bangin kai hi sarkar dan waya in register ngai dona hemi hi ro mana siam to ka FSSAI Food Safety and Security Authority of India tursian tu kan ni bangin FSSAI waya hian license kan ni ngai don boka hemi hi ro man boka dia GST registration sumdong til leile tu kan ni bangin customer te hen rangin tax kan collect be ngai dona hemi hian GST number te kan ni ngai don boka ni intent registration tax deduction and collection number ya sarkara tax pengai ngai do kan ya bangin ten registration hi kan ti ngai boka ni
hang registration hi consultancy company pakhat indiafeelings.com ten min register sa bonani marketing lama organic pineapple powder hi artificial na sang ene ma Mizoram chung le India ram hum sang ate le ko be ram da ate kan sal bonani tin tuna hian thiam na mangin tuna thiam na mangin Zotech consultancy private limited te chuan online store ni siam sak bon bokani India ma le Amazon ma dina te selan ni in zora ni yang ma thir ara ma lo chang kang zela ni pui no pui ready to serve beverage food fruity and things the mango lychee apple and yang ji te ka kan lo in sa ta le ya ami NCR organic pineapple processing plant kan nei huna chuan in pineapple juice te kan in thema na kumla ma tu na ma select so te ne chuan in pineapple juice te ko karon so so sa thei nge chau kan be sei bo mani o ka ti zong ka kan project an report te chu ni ya no me la ki thế mà hun na khan ni ti la hui te hi thai da on ta kin kum ka la yan boi ti ara chi na tha la le a fu ra hi chung tin muna dia local market a sal pe chuan a tha ra hi tui lo phe zo ma se van lai ni bang thau ma zo le nga la ching kan tam ka chuan in kum ka da boi hi thara ni bang in a factory chu kan ran te do ren kan kan do te la tu na tu ni ka khol lewa han sor tu le han process tu hi chuan in har tam to khi har phok mai tu na yen chu ka tam takin kan ching ti in rong tar la chu ko in za ti ne chi wa ni kum sang hi le so le pasari te khanin quintal engza nge in thar chuwa chu nga rang chuan tu na khol ina ni khata liter zanga sor thei tu ranga process thei tu ranga in ti lai khan china ka ma zo na om che ka in khol kha a tham lo tu ka nga ti khanin a tong tol hian nom reng mai zel lo mo ti kha kin ngai to ti tak ni ka ya in kan comment tu lo ko ma in process ki a innovative phok mai hin lom ta kan tin liu cha ra hi ka to war khoi ni ka renga sau hi le som le pakhat sensa sa chung meeting zanga sunga le meeting zanga sunga oma ni sum tu pakhat lai kha main worker ni chu mi zinga mi za ni sum ni le pathum chu cultivation na ma in mang in nia chu khutlang an ton plak ta in ni ka ya in project ne ko in me khop kan comment du lo kan Dulu ajarin nak buat association hi inga cumi association lah cuanin asal hiji asal tu hiji member dan dia member tu ajaran somli borberan dia ni kum sami sama sahaja sungkanin association kalau tangin kuintal sahni sahni kuintal sahni cuakan salah cuanin association kalau tang laukanin mimala kita sampai pasar tele ni kau yang makan ton kau boka cuanin tu na hian kan ko che ve la pha chin be anom nu la tin la hui te hi mi zo bare lu do takin a so tra mo le ka kum thum na ta thing ha la ni thai da mo takin kan che ve khuwa te chi ano tam bok ne tin zo na kami a kan sai ta wa phanin la hui thei case khata hianin a tu hi milliliter sa sari a chu a tin a powder hi case na phanin 550 gram a chu thei bok ani quotation ni no ko long le a price of 5% be ko training ne a company hi Sakai Engineering System Private Limited Maharashtra mi kan do ani ani ne a to tu ro pe ko ri toi tu ho kha khami kha vai del se kha chung a khani kha ta ke ri lo tan the ta mo da ki je thi kha zo za ni lo kha nên để sản phẩm thì ăn nhầm khi khá chắc khá của lúc này tôi tôiว่าซึ่งเนี่ยมีถ้าถูกตัวแก่ง่ายเลยพวกสีลายก็ได้อ๋อถูกตัวกับปะเรียนค่ะนั่นที่รำคัญอย่างนี้มุ่งสร้างตะกี้นักวิทยาการเลี้ยงโดนนั่นนี่การฝักชีคันจะมีส่วนเล็กในการสะสมในตัวตาเป้าตาเลี้ยอาจุยสังสีคันถ้าเขามีการเลี้ยงประจำคันถูกตัวก็จะกันไปโดนตัวละครสไตล์ทางเรียนเนี่ยต้องแต่คนสเต็ปนี้เลยโอ้ท่านครับนี่เตรียมกำตัวมีคอนซัลเทนซีฟอร์มเนี่ย
เตรียมกำฤดูกาลจุลงเราใช้กันเป็นตัวเองเตรียมกำเห็ดเอาจริงเขามันเป็นปกติใช่ไหมฉันกันนี่เชื่อเราไม่ได้ฉันใช่ไหมให้หลายเรื่องบ่อยนะผมเราบอก อาจารย์จุvillage council na head of body ina khatim ni ten project ka insiam thelo chum chu a har sam tu sarkar ni kan pomani pon ani na tabak chon tuna kan du da chu a village council level a in sa mai na su kan te tiu tu kan ko ni in zo ko ko village council level ka tu ro su ko tu ina nan ma mo to ano soya sokarina himina sanction ni pon sokarina ateka pa sokarina adil tu angan ya village council kami body in si na ile tu angan lai te hai na ai pon se in kana mo na lo tu document number tak angan si ma dan consider lo ani pon ni da ki je la phala tu document back tu ni tu na presentation zong ni pia fil so de kan project hi pakat thana ni nga pakat promising project ho ka kan te bo ga ji chu planning and program implementation department lai koi mo ane don ti na ni BPL wait list BPL ka ti IAY wait list ang deon chu ti kan ni tu na ro kan zo pa che se ka ti sarkar ni presentation no pe ki a document duwa in PowerPoint presentation te poi banhu apo di kan office la malu lalu collect manusia ni lo da mula ka di sogari di apa sih ada don di ka lo sih sebelumnya kan itu dog memang